I poziva ljudi, dobrodošli na klip na kanalu. I ljudi, u današnjoj epizodi ćemo raditi neke stvari vezano za Tensengan, tako da hajde da krenemo. Tensengan je moćan doujitsu od Tsutsuki klana. Prvi i najjači korisnik je Hamura Tsutsuki, a drugi koji je poznat je Tonei od Tsutsuki. Tensengan je prvi put probuđen od strane Hamura Tsutsukija. Na taj način se Byakugan od Hamurine stvorene Hyuga linije kombinuje sa ograničenom čakrom od Tsutsuki klana i tako nastaje evoluirani moćni doujitsu. Članovima od Tsutsuki klana su po rođenju oči zatvorene u energetsku posudu Tensengana da ne bi predstavljali opasnost zbog prevelike moći koju doujitsu nosi. 1000 godina nakon Hamurine smrti, Toneri je ukrao Hanabine oči i na taj način pomoću svoje čakre probudio Tensengan. Htio je da pomoću njega uništi čovječanstvo, misleći da ono koristi čakru za zle ciljeve. Njegov plan da spoji zemlju i mesec bi vjerovatno uspeo da ga Naruto nije zaustavio. Ovaj doujitsu je jak koliko i Mangekyou Sharingan ili Rinnegan. Tensengan omogućava korisniku da kontroliše prirodne sile kao što to čini pomoću Rinnegana. Također, omogućava korisniku da uđe u Tensengan čakra mod koji bi mu povećao brzinu, snagu, izdržljivost i reflekse. Ovaj mod je jak kao Byu i Sage mod u kombinaciji. Također, Tensengan korisniku daje mogućnost da koristi lopte traženja istine koje bi mu daju vlast nad svim elementima čakre i nad Yin i Yang izdanjem. Tensengan u prevodu znači oko oživljavanja. Kao što se za Rinnegan kombinuju čakre dve krvne linije sa Hagoromove strane, tako se za Tensengan kombinuju od Tsutsuki čakra i Byakugan Hyuga klana.